O te whasisilatu wa toa mteri ni te manga ni whono au, whaitu la whono. Ile, to te riu mai malolonga, ia manatu wa mai a tau tenga male, tari ngā sua, sa alo tu pa i o Palemene, mo fwoi malosi mo le whauino tātou ngā ruenga, whaapatai le tuelan whoai. E whaatati ese tau manga mo le malolonga lo tu le maltita i le tuangai mo se avanoa, whaalua, tu e fia sauno ai, ia o ele manatu no fua ia o le a to tosol tatu ngā ruenga ai amana ia tele fong talai talo mai mo avanoa fa so ai fina ngalo mo ton fai o le tunu o melea o te tasa ngatu lau fionga te le tuanga i ta oto mai lo fina ngalo o le a maua avanoa te metali el malo ia o na avanoa leo mta upu tau o lo e te talo mai ai ia mo se avanoa ia o na le lava avanoa tau fai lava ina ia panga solo tātou ngā ruenga pe na tātou sawai. Ia, taipe fo le aso na nafi, lima li poti a le whionga tamai tai Palemene, ia le lava sa tala noina te metasi, ia na mānei al whasolonga tātou ngā ruenga. Me le ia tonu e o ngā fo le whaatula i mele nem tā upu. E sira whio mai e tātou maota, whaanga solonga o tātou ngā ruenga, tu sama le amatanga mai le nevai aso, ia i le whaatino ino tātou whe au, me lea mālo whaftai mo pina ngalo whaalia. Salo mai asui sa saunoa, li poter komiti mtaile mālo, tā pālau whionga te telefonu, tari fui tau le, saunoa ngā sui ma. Tēro. Whaftai lau whionga i le whongatalai, poli ngā whaftai le kanga runga mo le tau singa o le whono. Sao ialo le tani ngā sua. Whionga taitai o le malo. Maru kāpeneta. Toi leo mista lango lango. Ia, whionga le taitai o le tuangai mo le tua le mota. Suinga malo umo le Palemene. Ia ngata foi leo whaurulungo mo tanga ruenga. O mwhai on tātou whātas. Ia mo le malo o Samoa wao. Wa mori mawina le nei Fonotaga. Aftai lau whionga i le whangwhitalai mo le avanoa leo wa tu mai mo le nei komiti. Whai ilo leo e whai masui o le komiti e wha leo ni tali. Tu sai fwoi mani wha afisili. E le mai tau i li poti e iwa e ona lau liwina le nei aso. Na ole toa lima i la tau po sui mamalu po sui usfono na mawhai o na whaleo fina ngalo e mai fo hini whaafisili e au le nei au te lenga o le tele avo fautuanga anga ai komiti i a malmalo wa fo i mata upu na ngā i a mafautuanga le komiti i le malo o wale anga ilumo o ngā ruenga whai le tātou malo ai ole au tali atu ni nai fesili wa whamawina e anga i mai le mātou komiti. O le tūlanga o saunoanga le whionga taitai o le tuangai. Ia, ua mai tauina ma silisila fo'i a le maota. I ngā ruenga whaatino o le mta ngā ruenga. O ngā ruenga tele. I po le LTA. Ia, ua whailoa mai e o ngā ruenga whaatino e se fultasi. Polu a iwe sa vai lo ne los fulu o nga luenga la iti e por fale le yo wa nga la iti o nga luenga ia le ro fa inga e todos fulu malvad e luas fulu male ono polu ia ai fulu male luas ala fai e o fesili tele ai na mai tawina pa se awa tele inga luenga i foi vai tau ile tala fa tupe po le temi foi o no foinga o lo ia i lalo le pito lava i lalo le e tu lau e limo le tātou li poti lo olu atas e o lo ia le
le tali i le tūlau e ono i le lipoti al sutus. Na aloa watu ai le lalo ifo le numera wha pui lua te simale lima. E o le tele o ia ngā luenga o lo iei tupi pa u. Ia, sa tau tupi tope le nā taimi ona o le lata i le taimi o le whainga pālota le atunu. Ai o le tāua fo i leo le tali atu i le whawhisili al fionga le sui tai tai fono o le sui tai tai o le tuangai i le tupe pa u lea sa whailoa mai. Ia, whamarua tua ua sasi ia le paua misi fo i le tāina. Au lo whaamamlama manino mai le lipoti o le olua tas le tupe pa u le nai ai. I le luafe suiva, luafe lua sifolu, luafe lua tas. Ia, mai tau fo i le tātou maota sa whengai nā taimi mo le whaamai. Ia sa tele a mana o mianga. Ia o le alale nā o le tele o le whaare tonu. Ia nana iei fo i soaswani al malo. Ia, mo tātou tupe alu, mo tupe whaonga, o mo tupe maua i le tātou mtanga ruenga. O le tūlanga le whauino ala vai, te le au suia sa noa, ia mai lava whautuanga i tusa mal whautuanga le komiti, i ala vai. E ese lava whausanga o ala vai, ia o mai tauina fo le komiti. I ngā ruenga whaatino a kongarate i tua i awhio ang. Pie tasile mafuanga e mafua mai ona o te tono awhioanga. E wale mwhai ona toe ave ese ia pātu lou ana ia inga. Wale titilo ngā ele alu ele awala. E ia whaafenga tāwhule nā ona whaatino e konkarati. Ia ala vai. Ina ia se leile tawhenga le vai pe au nolo wale tau. Ia pe o tūlanga le nā. E le mai tau al komiti. E lo tutusa whausango awala. Ia au le tali mai lea. Ua whaingota ono toi whalau tele au wala. Iana paula wa se mea ua whaatanga mai a whio anga mai. E kolosi ele au wala lea. Ia ole te wina foi o au wala ngā lua i tono a whio anga manu. La le a whea lava ia au wala au tu al malo. Ono lo ilalo lava por kalame. E whaatino ia konkarate moina le vau. Tūlanga whapena. Ai mai tau al komiti tele au taimi mātou te wawai ai ma mātou whalongolongo. Taimi te tala ai la whionga minsta au wala ngā due. Tele au ana saunoanga e tua lalo ai a whioanga. Pule ngā rima whai pule. E ngā lurue whaatas. Nei ama whai ona lātou te wina ia ta whaala ala vai. Ia matulanga e wala ngā lue ina ia tu mau pele. Whatu mawina pele le lei a tili. Pei tai ila mātou wasi e singa. Ia whioanga ma lalawhanga o loo ngā lurue whaatas. E fo ia whioanga e leo whaatino ina ia lea tūlang. Ila te wina o ala vai ma ta whaala. Ia o le tāua fo i o le nei Fonotaga ia whaafonga mai. Ia tātou ngā lurue whaatas o leo uman whai pito la aua le mālo. O le whai o leo wala ngā lue. Ia tuatu le pito la aua tātou a whioanga manu. Tulo fo i le ngangana. Ia, tātou ngā lurue whaatas. Tusa mal te wina, mal wha mautu wina. Ia mal wha le leia atili. O mea tō tino le tātou malo. O le... Ia no mai le i tūlanga lea pe ona... Ia i fo i le saunuanga le sui. I taimi o Fonotaga komiti. Ia, o leo te whiu e au tilo po whea o le lipote. Ia i se tasi se i tūla. Paule mele iai e tasi laso. Ia e whae tūla. Ia salo langa o whamaumaunga. Nanga a tasi le tūla. Fōringa mai o whai mea talpero komiti. Ia e whamalu atu fono. Lau whionga whongitalai. Ia malu le whionga whongitalai. Ia ono tūlanga le nā o loo. Ia, walia lau whionga te teifono o nai le salanga le sumi malu tule mai le. Suta mai tai o ala tau se. Tanga ia lau whionga te teifono i lau tōli poti le o tau sanga whale tupe olua tasi le LTA. I tūla fono tasi le tūla. Ia, mal whaaloalo. Ia o whionga whongitalai. Ia, tule mai, sui tai. Tai mo le amnoa. Lau whionga tai fono. Ona mta upura saulanga. Ona tōli poti le mai le teipo le mai mo profiti tupe mau ma tupe whaad.
ele li poti fa tau sanga le oti e lua fisulu iwa lua fe lusu. O le mai e o le tupe fasili po e plofiti. Tasi le miliona tolu se lau lima suma lima afe vanu se lau iwa suma fitu tala i tu lau lima ngana Samoa. O le li poti so ai tau sanga fa tupe so ai. O le mai tau li poti. Tupe pa u. Tau sanga e lua fisulu iwa lua fe lusu. Tasi le miliona tolu se lau lima suma lima afe vanu se lau iwa suma fitu tala. O le mpakari lele uma. O le fisili. O le fisili. Ma fono fisili. E le faina tupe ma mai profiti le stau sawa. Le tupe lava le tasi. A sa li poti za so e fonga tupa. O le mafuanga la no fisili ai. Po e so fina ngalo. Po dar fa mamla. A o e so fina ngalo. Fa tu lai se fa sa onga. Po se te unga to li poti. A fa ele ai. E ka kua fa pia. Tu le melo fonga te telefon? Aftai mo la vano. Valia lo fonga te telefon. Pasalang mo lima tele ila unga li. Fa tai lo fonga ele. Fonga talai. O tu lai atu. O noa o sui o komiti. Oi ia. Ina ia manino ma malama le tulanga le fsiringia fo e mai tai fai pule. Ile li potile mai tulanga le tasi le tula. Io la sa le ia sa no anga te telefono. Tasi na le tula mtanga luenga tasi. Awa komiti le nei e tele mtanga luenga ia. E tai tasi ala i tula e fsiringia ia le fala boktonga ma le fala boktonga. Ai a fai tula unga e fa fala boktonga ma lo fala lava manino mamlama tula. Ia, le la manino ato tulanga le fa tai. La fonga sui malo komiti. Mai mongo no tas? Ia le sui sinia le komiti. Oi so, ia, si sa. La fonga te telefon, la fonga fong talai se me hi fa sa o le sa no anga sui palmia. O sui se tai nei le tu nei. No le sa no ai le teipo le. A tu si sila teipo limana. Fa sa mo tupe maua. Ave ese tupe fa. Nai mo i tupe nai lunga. Pe fa sa onga le na. A fa ele o se la le profiti wai. A to e o foi lá fa palang. Pe a fa pe a lo sunga poile o loia. E fa pe na fainga. Revenue less expenses yan tu la il profit or loss. Ele mo faila na ye. Pe la le nganga le na ile tu lang sulfa afi. Ave se le value o sulfa miliona. Ave se le value miliona ile ta siva valu. Ye lo o ta siva. Tu la imelo profit na yo no miliona. O le suluiva lo fulu. O le ono le tupe revenue number 1 miliona. Tu ese value ya value miliona. Ye falo new pa ngai le loss lana 1.8 ona wa tele tupe falu tupe mo. Pe se fa sa onga na o le sa fa mo ngai ma faina lua tu sila ye pa. Kai lo fonga talai. Ona leo ke vai atu. Wa malia lo finanga. E ai em quasi se ala me na sa mo e suida. E wa ki de se ona le fa fonga le mai. Kango le li poki nga tau sanga so ai. Ile teipo lava nai tu lau e lipa. E lua li poti. Ale li poti le auto le lua fe suluiva lua fe lusfu. Nga mai ai le profiti. Tau sanga fa tu pe lua fe suluiva lua fe lusfu. Kasi le milionga. Ko se au lima suma lima afe. Valo se lau yo suma fitu. Si sila elo la li poki ole. Tau sanga fa tu pe la so ai. Lua tasi. Vai teipo le tu lau lima. Na foto e mai fai numera le si mai le tau sanga wa tona yat lo absoluva lo sfulu le numera la vale tu per vanga tu per tasi de miliona to se la lima suma lima fe valo se anga u ka o meu ku pau asa ka o profiki ka usanga u ko nga fai ma fai ka wa nge isi lipoki e o ki fai ka wa lipoki le kas ma la mai la ya la wa la ku la mai ka kai fo e lo ma la ma fo ia fa popo ngisi ku la ko nga ko ma la mai le Tu le mai la fonga te telefon? Ya, va aftai mo la vano. E ma pe a fai ta uma lipot. I se le lipoti le sa no ai le lo afe suiva lo afe lus fulu le tula we lima fa Samoa. La lo le teipo nei numero lima lu tau na fa ngai mal pulenga. Le o fionga fo Ya, pela na sa wa na. Le man malama ko man malama lu tau o nga luenga fa tino. Ya, A le teipo le ka ngo ko. Be ke finga ngalo e fa ku se la fo e fa sa o lo teipo. Va vai sa o se
Ai fa ele ai. Ia a o le whaonganga se le ngi. Loke malama. Whawhitai. Ia, whamon lela, whamamamat. Ele leila o whenga te whono le sirina le fia mamla mai le sui te tai fwoi ma le maota. O na ngai kukusa le leia fikas o le lipoti lea. Ia ma fikas o le lipoti lea. Ia, lela, tam whai atu lau whionga. Ia, si sa. O le tūlanga leo te whailo atu. O le tūlanga tau tupe pūlenga na whaamawina tosu le yuni. O se wha le tonu tasi tesi ma le tolu miliona. Le nala le sa uno mai etu sui te tai whono. O no tupe wha mea lo wha malo ila lo ifo tupe wha adu. I lunga o awala ua wha maonia. O mai lo li poti lua aferu sfulu lua aferu atas. I le teipo lava lea. I le roane o le kalafi lea. I le whai unga tau sanga lua aferu atas na wha mawina i le tupe pau. Le ala wha ilo atu. O le tupe pau. A lea fo i le wha ilo mai teipo lea sa au tau ina atu. Le wha le tonu o le tasi, tesi, ma le tolu milion. O le winga wha le tonu o le tupe pau. O no winga la o le sa o ala ia. O le sa o lava ia lunga. Ai pau le mea o tiu se mele polofit. A o lo wha mamla matu la wane o le kalafilia. Le tasi, tesi, ma le tolu miliona. O le tupe u wha le tonu. Ia po le tupe pau. Ia. Le wa whio. Tato malili, ia, o le lava usau no sa te whono. E le mwhai whono siri atu. E le lava le teimelo te whono ma le komiti sa sila e tūlanga, e whamili e tua e lau whionga su te tae, le tuangai. Whawal sau nanga. Whaftai mo le, awanoa. Ia, te lo le tele a o sau noanga. Lau whionga le Ia, whionga ma le lau whionga te whono. Se tūlai mai lau whionga te matai Palemene. Ia, e tāua fwoi tato mta upu le whilawhilawhua i e. Wa e pe o lefto ama wa leo le avanua tau te au ili tele ai e tatou li poti o lo o ngā lulu e ai e tatou te whono ma komiti. O ula leo te tau tuli lo atu le mata upu lea. Pe o le o vai atu. Pe o le la mai le whamtalanga. O le whawinga ina. A o upu tupe mama. O po tupe profiti. Ia po tupe ngau. Oe mea nai lua. O te rei loa la. Po le atonu la le sa. Po le mea ngau. Po le mea o la ele lei. A fufu atu la i le whauinga ina o whamtaranga. Pe sa o la la o whauinga ina. E ngau. Na ngau i lesi tau sanga mua mua. E ngau fo i le tau sanga lo norua. E leila se winga o le upu. O le tupe profit. E le doesn't make sense. Pol mela le o tato o le whauinga ina. O whaamaunga ia ia. Tūlai mai lau whionga minsta. Pe, tau mo mase soso. Kau mangi. Se kai masu kai ua vai kere. O le se fulu iwa lua se fulu malua, lua se fulu lua kasi lau whionga ele nā tia. Kei mikongua ngā ua vevela ka ko campaign whainga paloka. E alo ngā luenga la ti e ngā kaima. O le mea ngā wei. O le whainga campaign le ngā whai le lua afe, lua se fulu lua kasi. Ia, e re ka whamukala ngā mea. Ia o whionga whongwhitalai. O le ama ngingo li poti, o le hau ke māmalama i. Te tūlai mai le. Mafua avangan. O le si. Mafua anga le are mai ia le whaanunga tupe. E na si vanga tupe na siri lai. Lau whionga le whongwhitalai. Upu le sa asa ronga Palemene. Se vai. O upu ia la e re iwa kua e se whakanganga kula mai. Leo maneno, tatia mai. Ia se sauro mai. Ia pe or kulanga ngā lau whionga le whongwhitalai wo kula ia kuai. Kau whamangingo. E māmalama lava. E kuia le maka upu e kau whaingi nge fuuma kai whonga marasu kai ori kua ngai maka upu ngai. E pe o le ala ngā. O kula ia kuai. Ka ko whanga solo se si whau kua. Tūlai mai lau whionga te telefon? Tūlai mai lau whionga minsta waka? Oi, maria lau whionga. Tau mai tau ina foi la amata foi na si ir tato mota. Ono tūlanga le sa no ir tai au. Anga ere ia waile sui tai tai o laitu i lau fōsanga na whai. O le tūsa sa e runga du wha solo a tōre re e wa tūsa wanoa. Ui ara pia se tūla wanoa se itali le te fono. Al mea le tupole vesi o tato fono.
Ora tua e alu la tua e se avela vano si fa matala. Le votam fa il minister. E tua e ai lunga alu la tua ia. Amal mole la ofionga, langa le umato no fo uta uma la fato nunga na mai. Se fai fo sa fa si silanga langa le to sa fon. Ya, le Leo le. fionga fo talai. Si la mai la se fa tu tala la fo. Si le fia leila sa va. La mai la se fa tu tala la fo. Ya, salute le e tai au sa fa se sila tai tu langa le manatua le mamalu tato fono. Ya le tu langa na ya watu vete pela pta inga mastala no fo nei fa pena na fa utangia. Ya tu langa ya tato fontanga mta manga tato fono. Ya wa mafuona le fe tu se tala ya ona le wa fte na ima mulu tau fa tu man min sta te metas. Ya mafuanga na le wa manatua. Ya o to tu lai mai e fa noi mo man fo ya o to tu atu la no la fionga su te ta ya o te fa tu lai me la fionga te telefone Aftai bole ava loa. E taua foi mo tau pu tau tupe tatou te toia siasi anga iai. Le tau whamamala mai no tupe ngau. Ia ma tupe mama. Ia o le tūlanga saol na ua whailo atu. Ia o le tupe ngau. Ia ona lewa sau noa ia le fionga le minsta. Ia ona o le foi e whailo atu le li poti ali. Nei komiti le tūlau e limba. Lo olu atas. Ia pele mafu angana i ona te le se tupe ngau. Te mire o le au whaasau ni mo whainga palot. Ia dai e tupe te le na ia. I te mi fo i o paketi al malo. Ia ona whaasolo mai le a le simta upu. Sau noa ia le suitina. Lo fionga al fong talai. I le tūlanga le o fionga te Se mea se tu atu la no se sa no mai no fionga na tua tele in la visitato anal talano ia mea na paua le ngana lo tatu whangaina. Le maloe le o se pisingis. Mea na company ta o tupe ngau, tupe ma. A le mea moni a o mai lo le malo. O le whasa onga o le melea. O le tulanga o silia tuai tupe alu nei lo tupe na fufua. Wai le whape o ngau. O lai whai ai atinai. E ngau la se malo i se atinai. O lai whatino i fufuanga. O le mea moi. O le tele o tunu. E tamu whai ia tele ni atinai e whai. La opulan whai lesi fono. Wa kau mai ngei 10 miliona. O ia 5 miliona le tupe fasili o lo toi. Lesi anga na whau ngai. Longa winga 5 miliona. O atinai na mana o le tunu e whai. A o le whai. Aisha. El tulanga na taunta to mana tunatu. Iai. ya E leo se pisingisi le mea malo le kalangon kupe male kalangon kupe pau. A kako kalangoa i tupe nalu yati nai. E ma tupe u fasili ai. Po wala kiki ai fakingo. Ngai lo tupe fufua. Alo vea al von ftalai o ke ngofa malu ma. le wa maua Matamuri nei mea. Makako kalangoa kupe mama kupe pau. Pau i fea. ya O fe me pau i ai. le wa maua fina O lai fai ati na e mole atu no. tai le tu ngai le maua lo fina ngalo io ma fu fo ia te le langa ono sa no anga su te tai fa se ngai profiti mal tu pe pa u ala i loa lo fionga tau fa pula solo mo lo su te tai na langa mai me fa pe Fionga, ya se o ke whaukuaku lo fionga. Se o ki kauku wa. O ia le lai anga upunga. ya E sau le lipoki. alo aftai lo fionga te telefono so ia te to e tala no i tua tala no mai luma mai ma fa solo mai lo sa no anga ma ya lo ripoti tu la me lo fionga te telefono fa mai me lo sa no Ia, tātou anga ia tulisi mta fo. O le tūlanga o le saunoanga le suitina, tamai tai. I le tūlanga tau le aonga, seila. Le inga utai le tātou universite.
po fatu mawina pea le taua ma le mawalunga o tu spas ia o le tali no fatu mawina lava pa wale se senga le wa yai wa se mai le fa malu le fa mat ia ai o le tulanga le na ia o isi mata pula utele ia ile mai tau watu o komiti ia pe ia nga ile fionga le minister ia mo le taimi o lana saunoanga tali ile malo ai moli le nga fa aftai le mato komiti mo le lau le wina o nei mata puma ia manuel fono Su sa fata matasi. E te tonu vol komiti. Ia, o audisi sui o le komiti. Te tonu fo e tau fisoasoani atu i le mātou te fono. Le au te tonu a atoa ia le saunoanga le mātou te fono i. Ia, ai anei mta upo e tau whaupopo iai. E toe a whapuna tūlanga lea le maritime. Lea lea le tau tātou le seila. Le il tātou universite. Nga il te mina whai na whai leo le aonga le. Aonga seila lea le company va ale a tātou. O le Samoa Shipping Corporation. Whai ala tau aonga. Ai whai ale aonga le maritime e lalo le pūlenga le NUS. Ona e ima fuanga na tārsanga le tātou company va ale a le Samoa Shipping Corporation. E iana ianga va e whapitoa e. Ina i alum whanau i o tātou atunu. O le ngā lulu e tātou va ia i le vāo tātou matutuila i ma le vā i salilonga. Nā lai o na whai la tau alea se a la tau fo i a aonga. E whapitoa mo la tau tamaiti e whai ngā luenga i le Samoa Shipping Corporation. A le tātou aonga lea wha maritime. Ro i lalo al wha malo le tātou universite. O nā lolo lea. Lea lau to e tu wha atasi fo. Lea wato e wha maui le tātou aonga lea le Samoa Shipping Corporation. O lea wai lalo fo i wha malo le tātou universite. Pe o lea nganga nā o mea fitutuna. Ia matulanga wa pēnā. O le si mea fio e esi tala lo fionga me yo ala vai le nta ua. O anga o mātou e anga i le tūle i sau te uporu. Mātou hoi leo i le wala le tāwi le o whātino mai. O te mantua le lolo ngā vai le al tātou atono o lua fesolua. Le ntoi whai le wala le se vāenga pupu wai nai tāwi i whai fwoi fotu. Ono la wala le an mātou mai tau ha taimea e tele ia lolo ngā vai. E matua le mwhai au na whio i tā vale i le sau le vai lungo le awala. Taimea ti tele ai. A le talula na whai si i vāenga lea le na whai e le konkarate lea le le tāla mole le na whai mau ai i whainga o ala vai. O te whaftai ar konkarate. Talu mai ala le lua fesfulua na au mai timio. Tili toi vai tele au i se tā whenga i lungo le awala. O le mana ia i o la tau fuafuanga ar whainga o ala vai. Pe e sau. I ona whaaloloto leo se me palasi ele vai. I an toi piod up lea. I an toi flow hoi lea. Ai toi a ngai hoi lea. Toi ta tai hoi peon. Me len sau no. I ele whionga sui tai ta. E a ngai mea fo. I ala vai pe hoi lele. E a o te me tele timu. O te talo hoi la i le whionga minister. Pe o te me whaatino i ngā luenga lea. O te tonu ina lea ala vai la i te mine i lea na whai e company lea na whai te luai. Ia, malenga whaalot. Malo, maftai. Whianga whanga te lai o sui o komiti e whapopo. Tanoanga le sui te mai tai ala taua. I matou tu lai e whainga luenga i pe le longo mali e. E le o iai to tonu mai tu lai malanga i whafo i asia singa. Pe o whatinonga o tu lai e tonu aso fono. Ai le iai tu langa i le matou anga i atu i tu ai. E whai asia singa i tai lua tai tonu aso. Ono lea, o lea lofa lea tunu e se whena tupe. Ia, malo. O le saunoanga le sui re vai maunga lua. Nana lele i o ele tai fono. Ia leo wai ia whautua ina ini mo li i manga whale ia mātou. Ia pio le nganga le talo tuai sui vai maunga numertasi. Whai tete wai whai lomo li o la poloka i pio le tū lea. Lai mana ia le taimi le nei. Lesi, o mātou fua i ele IPC. Ia o tau tina fua le IPC le tau mawhai su eni tupe. Whai e nisi mo, whai nale, whai nisi vaena. Ia o le ai mana ia tūranga lea. Pimo lo o nganga whalo alo lau whionga. Ia malo, whaftai le sosoni mai. I le komiti, ia, malo alo tō komiti na ngā lua whatasi. Ia, turai mea lau whionga le minsta? Lau whionga le whanwhetalai. Oi, malia lau whionga le minsta. Se turai mai sui o? Ia, e se le mātanga o while. Tali le wa mai e le sui o le komiti. Ia, le usoa whaipule mai vai maunga numero tasi. Ia, e mori sila whia lau whionga ma le
tai fono e me se foi le avion minsta ia e faunga e tele na faunga le suia fai pure le awala alo voi le oso i vai vase le lata vai vase ona e le o faunga ia le awala le per tulanga na e le mama lama le sila fia pe no taua fa lima fa fitu le aso o te faunga le awala le ia ma le faro lava Ia, la foi le ele. talo sanga sa vatu no se feasibility study pe tala fea ngai pe le ai o te le talo ia fai loni mo li temi nei ma le faro lava Ia, le la pere fiong al minsta, ia mal pulenga mole tasanga, ia, tu la mera fiong al minsta. No whionga le whangwhatelai, whawhatai le avanoa. Le ka mai kau kungei e le whialu whangi vai maunga i kongo le mauka. O mai kau ai misa i kongo i. Ai se ia o tari pupu atu i nisi fo i o vaenga na la ngā. E whionga i sui mamalu. Usai ma le reporter committee. Ia o whaftai atu lau whionga i le taitai o le tuangai tu whalei ia whonge manino lei lau whalongo lau whafonga mai. Mo tūlanga o le whaatupu manatu. E lei se whesilia le taitai o le tuangai anga o ngā mawhauwhaunga malang tō whaatupu manatu mai e le tātou malo e mese ia le tātou mtanga alwenga. O le awalo papale le lata lau whionga al whangwhtalai. O le sa iei ia le fund fo ile le TCF. Fausi ai la wala papa le pitai. O le tele o whawhita auli na tūlai mai, ma o lo tūlai mai pēr. E le tauna lea tātou. Ma mta upu fo ilea, e se mta upu o lewa fo i ona whea ngai ma tātou whai ngā malo te wai. E le mea lava lea o le tele e le flexible lato sila i issues ia e watu tātou. E te pe o ainga ia e a fo e papa au malala i taftafa le vaitafe. Ia, tasi na vaenga matuata te ea, ia niso ainga i tātou polokeki lea, ia mai e concern te le iei ia le tauna le. Ia, o isi mea o le tau whai o tātou tele ia tūlanga o lato safeguard issues i tono le mtau pulea. Ma o te ilo o lea ua iei le fina ngalo le tātou mtanga ruenga o tupe. Siri ia o na saili se si fan te whatino tātou ngā ruenga lea mai a waifo i le manatu. Ona o le tele o taimea lau whai ngā ruenga e whatino e le polo keking nei. Ia e lava tūlanga o isu se raise mai e le tauna e le talawhia ngai. O le tūlanga o le tātou a la vai, le ese o a la vai. Ia, nātou sirfia. E lo loto lava la vai e lalo nga tasi le iai pe o le tā uofo e la whionga taitai o le tuangai. Ia i vai mea. Sa o le leile tūlanga lana. Ia ma la fo i wa fa mawina ia le fina ngalo le whionga taitai o le tuangai. Ma ua liva fo i le nā mea. O le si vaenga i e mo meo a la vai. O faisi leva o whanua i o ainga. I lalo le vai mele ma oi. A me se ala vai leanga i atfo i vai maunga. E le ini reserves le tātou malo e mwhai e ona toi whalau tele le awala ma tūlanga umai. O whanua umia sa o loto o ainga. Ia. O isi ainga i manga o compensate la ko whanua. O isi ainga. Matuare mana o lava e whaungala to whanua e whalau tele nai ia le awala ina ia mautu atu ia le whainga o ala vai. A le tātou malo. Pei o le vaenga le na, o le fo ila le tūlanga Cross Island Road le woto sitting ia i tūlanga ala vai sao le pei o. O lo ia i umala vai lalo design o tātou ngā luenga ia maawala ia. Ia le tūlanga o ala vai. E o mai lava la le design le ADB po World Bank i whaino ngā ruenga. Ia e tau te follow ai lava le tūlanga na ia e ave lava ia se tātou tua lalo fo ilea. O isi ala vai ia pe ona tā ua. Ia ua whaisi dangerous. Wala loto tele.
tele na ala vese ta vale ono mai mau ese soifua ia sa fo na vaenga o avela vale fau tuanga le tatonga luenga kon kalake ia me se tonas le tatonga I tulanga fa pena ia a sila fo ila le se senga a olo nga tasi o tau fa loto tato ala vai ai a olo ilunga le anga ilunga o maunga slope fo ile ia fa pena fo na tau fa pa ua flow wale vai la to ia nga ilalo mai o pe ona siringi le fionga sui tai ia wa ia tulanga umala fa pena tai ia ala vai ia nga I mo tato nga I tua I se me tala fia ngai ole tulanga I mo nga vau ia pe ona ta ua ia sa le fionga fa talai pe mo se no fa mo no Malia lo fionga minsta se tuatura lo suire o le patetu ia first time o le no ia ona le mai ta watu le ase ele sa no nga minsta I mo nga vau ia pe tulanga le ia la vai le sa watu se fa mtalanga nei tu malo ia wala ia mai coastal road ia wala le kaide because sa ma wala le yuka fueka wala sungami le ang karsanga ko I kausinga la o wala so ka mai kai yuka ma o nga la vai e fa fika uli le kula I kai mingi ele o yengia la vai e kolosi ele au wala le coastal road e aru nga isami o le wa fai ala vai o le wala le tsunami asio ngalabi nga ku waku ai me fo I o natural causes de ka wari in ko ingo o mo ai ia nga su e kware le vai la ku lo ko ai kai ai le la vai loa la vei u kongia e o foi ku pai la lo I lo ko pu ma mamkia kele a ko sila ya o lon kimu e ko a uma le vai ngai malai ele o mafai lang ka ia ku ia le vai le a ngai sami ia kau soso angi wa le vai le o kafe aku le wa kele le sungami le yuka ia o ku lo ko alia I kai ia ai moka a pe skulanga a ko kam fai lo kai ia lo ku lo mar lo sami ia pe se soso angi aku le kulanga kalo ko maranga fa lo lava tai tu me lo fionga lista fa tai wa fa mawina ia fingalo le fionga le di fai pule mai o tulanga umalava le pe ona ia fuanga nei fo I vaenga e mai alo Fonotaga ia le fa pena lo le ona anga ia tu ia si singa e asi me o finanga lo ia fionga I fai pule mota ia monga valo fionga le Fonotaga o le ia fo tuanga fo le tu ina tu ai e tu malo ia e pe la vano fai atu sta se fono o tu ia iu lai ua mautu whainga wha vai e whaatino ide ia tātou ngalwenga ia e tu ina tuai ia mo ngā vau I tua I tu malo la tu te tausia e ta ila u whionga Fonotaga e le mana tu foi lei tu tonu lava I o la alafanga e o lo ye ma fo nga ele tau ona o ye tulanga fo ele o to tongi o tu malo la to te fa maina ono le tele o isi a lalfanga o la ai fatino la vai la to ia le tau singo o tafa ala I to tonu la vola alfanga ma se metal fe ngai o le tau sia la vai la to ia tulanga o matango fie ma le au le o la alfanga tasi a tonu le sau foi le o tato a tunu ia e tau fai titi ai ia tu pe faalu I me ia tonu la alfanga mo ina o vau tonu la alfanga ia e tau fa sau tato tu pe fai ia tato awala pe ona a talo mai o lisi mta upula vai me ia o mo nga vau sa o le leile tu langa lea e kon karate o la tu fatino ina nga luenga I le taimi nei mai le to umi in me lava lea o le mo o le vau vatu le pa i o le maota ai leini whailo o iai ia o le ua whaafonga mai le au mua vau ia ngau sau fo I kalakua ngafi ia o le mea fo nga ai mua le vau e le aima se ni kouns fo ile le whailo o la tula e whaira ngā ruenga ia sa u whaalongo fo I le si teime le si kako le au mua vau e kumalanga whaili ma whaili o le au mua vau ka ofisa I pasita vale
Ia, o mai tauina lava ia le tūlanga ngā whaafitai i le langa ina mai o mataupu la o lai whaafonga mai le lau mua vau. Mai o ngai whaiasi te leo le taimi lea e whaanga solo tuai le ngā ruenga ia iulai. Ia whaafonga mai tato mta ngā ruenga le LTA. A whai ele koe whai e mo ngā vau ma kong kalake ia kūlanga e pe o ngā whautuai ina le Palemene. I le kūlanga le whailo ilo. Ia whai se wha malo lo ngā manu malo o nā fo kon karate. I le tūlanga o access road e pe o nā sauno me i le sui taitai. Ia mor sit fia fo i o tātou tūlanga le wai ai tātou teimi nei. O le lavo tu inatu ia access road si lalo tātou polo keki ai tu malo. Ia, e moni le tala le au ko kiki ale e lakula uasi singa e ko iki ale i lo se au wala. I le vau, i le tūlanga o le ia o awala ia sa fata o le kele fo ia o tu per tato malo sa faaluai ai o le tausinga la tato awala ia o la foi sa fata tari mai malo ka ko ke a koe vele kua ia fue ma me o vao o lo o so solo lunga le awala le ma foi on ta e le ta le ma fa langa ina foi ia na foi a tina e sa fatino tu tato fainga malo to wai ile tūlanga o le o mea i e whapea o le anga i atu le LTA e to e whaile monitoring. Ia, lau whionga le whongwhita lai o le mea e te tau o na whai. O na e le ngata o aseta tātou malo lo o whatino i ngā ruenga i e tū malo. Ai au lava o no o le iai le anga waa o le LTA la tau te asiasi ei po o talawhia ngai. E le ngata fo i la le nā. A iasia si foi po faatino la e tu malo ia nga wenga yo tu inatu ona o le tutongi aku e tato malo tu pe tu malo mo le faatino nga o le au nanga nei ia o ali seila le wa uma na taliatu le feonga le tai fono na paule vaenga le pe on siringia o le tato o le va foi le o le Pacifica Express o whape tolu a whe ia le tauna whatau ai. O le waa lea o le Pacifica Express, o le waa a le atunu o toke lau. Na fōa i mai i mō tātou ina ua whalenga ina. E reise tu pensa whatau ina i tātou le ia le waa lea toke lau. Ai nga o le admin fees, i le administration fees a tutongi le tolu afi e transfer mai le ownership o le Pacifica Express ia Samoa ia po o le Samoa Shipping Corporation o le tūlanga la sa iai sa manao ia le tātou malo e tu inatu le waa le i le tātou Maritime School e whaatino ia latou a o onga peitai e le Italia ina e le NUS vaenga lea ia ona whai ai rawa lea ua koe koso sa vai le waa lea paka i salolonga. Ia ma tenda i kua pe eise si e mana umia. Whaluanga tenda le waa lea le eise si e fia whai waa ai. Ia ona fuafua lera le a whangoto. E taina i eise tasi fo i o whai pisinesi fo i sa vai sa ia ofa mai e watu ia le waa lea. Se e mana o mia ia i afi o tonu ai whaangoto le waa ua whalenga ina. Le la sa iai ia le tūlanga ngā o le pe awheta la e sa whaatau wai. O le si waa leo le express a lua le sa iai mua mua le sui na mai. Ia sa tender out ia le vaana o le vaanga i lalo le tātou malo le vaana i le se vaa fo i lea fo ai mai a pani. Ia mai o le highest bid ia e fase lau 5 subafi. La sa faalu fatau ai lola ia le vaana o lo tu la vai mo fanua le taimi nei. Ia o tūlanga lea i David Spirit le whapea mai tu atu le losu a masina.
Ia, e moni le fionga le tamaita i whaipule. Ia, ole upule ia e mawhai. O tele i whai atu le malo ole a whai. So there's a possibility e mawhai o na ilo ele tūlanga lea. Pe mawhai pe le ai. Ai e tia umalo o vai le tūlanga lea. Ia e le mawhai o na whaatino le vahenga lea. O le lo whionga le whongwhitalai ia e pei o pela o vai vaseuta la o whionga e soi o vai maunga ia olo o ilo mta upule lo tu malo e whai se whainga ina ia whaalelei ai tu umalea o i le manga wha i mta utu. Ia utato mori mauina ia le tūlanga o poloka o tato ta vale i lunga le awala le teimi nei o ngā sale lei fo it whainga o kako traffic lights i nā teime le i tele i ni ta vale. Pe tai pe ia o traffic lights si mea o le ua kerenga poloka i fo ia ta vale lunga le awala. E le fuafuanga e pe le sili atu ia le tūlanga o tato roundabouts. E a fo e whaatino taipeila wa walune o vai i mtau tu le roundabout lai ai. Le ai mas poloka le awala i tai au mala fiafina. O fōringa la o mtau tu e tau fuafua i la le tūlanga ngā o se roundabout. Ina ia flow le kako traffic tai au mala fiafi. Ia a whaapea lava e ingnisi ma fōwhaunga e whai mōli. Ia e whai ia mōli. To e mai ere mato mōli lai sa lolonga e whewa i ta vale le tai au e whewa i ia so whanua vātu pa i o mau te la fiafi pe a e le alu i ia le tātou pao e pei o ni nai vaenga lea oi o na lere i le si le si li poti lea le tātou malai valele ia i whaunga ina o tia vea te minei ia lewa ia fufuanga le tātou malo e wha uma le whanua le la ia tātou solar farms. Leo ia lewa amata o na tuina atu le expression of interest i ni company la tau te whiawhaia ia tūlanga o solar. O le male toe whaungaina, o le fwea mai le whautuangaina ia toe whaungaina a sau, male valere ia sau ma maota. Lau whionga le whangwhitalai e le i tāpunia ia tātou mlai vale le nei o mai lava le teimi nei. Ia e fua lava i le Samoa Airways, ia maisi vale le. Ia pe lātou te whia whaungaina ia tātou mlai vale le ia. Ai o lo tu mau lava le maintenance ma le whale le ia. O tātou mlai vale le ia e lua i le motu salawhai. Ona umatu leo sa whamatalanga lau whionga whongwhitalai. Whaftai atu le komiti e le lātou tāpenpenanga ma lātou reporting to ina maina paua leo si vaenga lau whionga whongwhitalai. O reporti e tu ina mai tono le Palemene. E te tau lava na mautino e so se komiti le sao ato tua le o te mori mauina atu inisio o finangalo whalia. Ma e taluano o tuangai mo o iei tono komiti e lai mangi mese se whapeo ngi po ngi spelanga ngi pupo angi pe. O lau ngā ruenga ngā e whai lo wawa ai e. O no le Palemene nei. Ia mai ei mo meo o mea moni ia ma mea au mai ato toha. A si sila lau whionga le whongwhitalai le si fo i whautuanga lea mai si e au mai le si reporti lea. O lo whapea mai komiti, ia mawhai o na whaamarusia, si sila malo, ia mawhai o na whaamarusia le pūlenga le LTA kon karate o lo whaonga aina, masina te tele, a o le mere e bracket au kafo, excavators. O ke leilo ko komiki po wa ko fia pupule ke leo masinga le kua. Wa ko fai mai e fa ke le masinga o lo fiong fong talai. E feo lolo le English version e PCC le spelling. Ai le sui ai le context o le mea. Alfa Samoa, ma ko si se a ko ala val meni. O masina te tele, o lo ke lo inga o masini te tele.
Ai ang langa lo kan ngo ku lipo ke mai kongol pan. Ia ai ko oiva sui ma malu Palemene tong komiti. E vo ke lo pe ale e mal sa kai kai ole kuang ai. Ai ma kwale ai ma se si lo si pela le upu masingi. So le mo asa inu I masingi. Ole ia se ko le se senga ole ko si pela ngole upu le. Mar si pela ngai la uli ole ang sal. Lo venga al fong talai. Ele o ye se kai ole kuang ai I. Tu la baila. Il komiti lea. Au fa koina ia le minsta. Fa kongwange ia au ko kai fongo. Fa sa ola tungana. Ya. Tu la baila fong al mista. Ia faftai. Ole se sa ole ia sia wo. O lupe matasila fa pe o lupe soli ai. Ia lo fengo fong ftalai ngo fa u matoi de o se matou tala man fa lo faftai. Lo fionga le fong Tu la mai Ia, whamon mori. Wai mau numero. Whamaro whaftai lau sunga le minista, saunoanga mātango fie. Ai ona lewa e tā ua ia māsina te tele ia, oi masingi te tele. Ia lesa tamu whai atu se tua lalo, o lea se whina ngalo le tūlanga voi lea. Ia le whao ngao le lane le pito I whafo. Ia flow a yale traffic. Ai meise le anga I mai le marifa. Oi vai tele ma le toi anga I mai, ma le wharo lava. Tu la baila fong mista. Lau fionga wad whasau ina Tu la sa ina lo fong mista. Tu la mai sui le pate tupa. Ia whaftai, o le ua whamai a mai le saunoa ngal misa, o le fua umana saunoa tūlanga o mua vau. Ia pio isa au ala tuai se taratanga nei tu malo. Tūlanga fuile leo ka ulu whau ia e whalala mai lunga o. Le wala mai se ale mafa, ma le anga ia kulei kua. O le wingar whamkalanga. Langa o le mafa le kele anga solo mpoloka i le anga ia mako sai. A o le solo fo ngei, a ma mafa kele le falala o la au ngei. O whaingo fie whainga makanga mai le papa ma palapala. A pea kau wha mangifi fo i lele. Io la ke roa fo la fia au wha pasi ma whailori ma o lunga me wapenga. Io la le koe la vea i. Ia ngā se me hoi pe kau dream lai kiki a ia, kuranga ia. A whaia le vea I lalo o singa vaenga o le au mua vao. Ia pe o le kakaro aku ngā ngei ku malo ma le ngang whaaloalo, whaftai. Ia, au fong al mista. Fa malulu atu o wa misi vaenga lea. Ia o te loanga o e la vai fai pasi e le fia le mela. O ele o mai se fasia le fionga mai tai Palemene ma le tai o le tuanga ia ngofo umai I vaenga lea. Ia e faftai o le ua fa mauina el matom a pulenga ia lo finangalo I tūlanga o faunga. O le tūlanga I le nta upule pe o ngai langa alo fionga sui wai maunga faftai ia. Ma ngai a kele ia lo fingalo. Nanga uka ko mai kauinga ka ko polokai I lori tele ia a le ua whafonga mai foi ia le fionga il mista o leo. Ia ma se mātou tua lalo foi ma le mātou ngā ruanga whai whaatasi. Ma ngai e le fuafuanga ngā ukoe o kalia ma le whaftai ia lau tua lalo leo. A lau fionga la vai a mai manatu le I ngai ku whaftai mo le whaarat. Ya, tu le mai lo fong te telefono mo lafo. Ya, Lo fianga le fong te telefono. le kongo lo finangalo le e ko pa se avango yaka. Ia, ale sa fai atu. E maua lo wa no pe atu le mai le fionga le mista. O le. Ia, leo sa no le mista me la valele. Ia, wa le ila si. Lo no na fe lo si le valele. Lo fianga fong talai. Wa ta se li poti de ia me valele. O le tau pule to valele. O te fia tala noa il whātuanga. E tau ona whaanga ia mlai valele ia I savai. Ia sau ma mauta. Mai leo te mamla maltau o le mlai valele ia lua. Mai mafuanga fona na lai ona fausia valele ia mlai ia. Ia whai ma whaanga. O le tū lea e a fo I vepe malu tau. E whainga tā e a I la tō
fo ile malanga so se vai ona la to fa ngaina ia malai va lele ia ai mai sa mota a ole sa sa le tato va ale lo tu la lo na ta si le tu la e siriatu on manei le malu ai le ngate le na e te mwhauna lo tu le vale la lava ta vale ta milo sa vai to foi mai e sa le vai la lava ta vale ai lo tu I mot alonga winga ko su e sa ka vale e ke fa lo yai al fentana on faya si tonta mo la tu e mala o fa nga mala vale le ia ai nga mo me o fa lave tu fa fo se e nga fo I malanga fa malo a ole lo no winga e ton tu pia e mala vale le lua ai o fa fitau tele le ia wa kwai fo maka ko valele o le foi la ye le fa tuanga al committee e tau on final lo fiong e fa to mainta to wa tuai valele te bai vai e il temnei e le ngata le e se vai o e se vai pang ai le taimi e ono fa nga mo so vai ai mai se lava e no fa lava tu fa fo se le tato su nga fono le fu mo ta o le Commonwealth e ono ia antanga te fia malanga so vai se mata tu fo so vai salo lo avno le te fina vai e a fo e mai fa fo mai ne tato valele ia le foi fatali po fea ia le tu langa o valele ia le alu nei saini o fianga fung ftai le me fia ia ma dia lo fianga te le tu se tu lai bai lo fianga Palemene ia ole li potia ia lo fasino I malai vale de rai o lo ia a ole se mai o sa no ngata ta le tu ngai vale ia esen minsta ma wa ole su ia minsta e fasino vale ai ta tia mai lo ngar ka ka ngo pe malai vale le al minsta o ngadwen ia e fai wa toi la o tau e o malai vale le o le pata al fa tuanga I lo fiong se ko fu nga il ko fa o talo fo il matai Palemene se lo to ile nganga al fatino ai il fo fanga le on ta hotele e me va le tele me ta wai a me se le nga luma le so fuanga mal hotel va ve fo il tup pea o ve malanga ina ile va o tato nei ma tutuila e me se le ono tau e taimi o whavelave tu whafose e le ono po ai o mlai valele e nei pia whapena fo il mlai valele I whaleo lo nā tonu len tu po eles whavelave sau I o po I whangali lele o po I le lo me yuka crash lo a le tulanga lale na le o tala no atu I mena tupu whioke I makangaka wa atupu whavelave I le taimi nei lela e sui ai meia o te le lopo ua ioina al cabinet e ki e lo mwau I le whetu o le tunuru nei ia lo whianga e le whoftalai ia o le tulanga la lelo o tulai atuai ia alo tu lai mena funga mista o le ua pai wil sa no nga te le tu Lau fianga le whangtalai ia o le ua whamauina ia le tualalo whato ina fo ia se o e whai lava tātou soula fo ia ngai e au tafol tātou strip le malai vale le fo ile online tilo le tūlanga o emergency landings so awala te pole la o fianga le
tai le tuanga ai vaenga le o tulanga foi le se vai ia e le mafai ona tapunia tato mai vale le se vai ma e ui lava ele o ia se schedule le Samoa Airways se anga ia la tova la pase se anga i se vai ai o le tele ia tato chara sia wa faunga ai foi ia va Samoa Airways va la itia i le taimi nei masalo tausanga te nei pe mo le se fulu sul fasu lima ia chara flights sa nga ia la uta fao e nga ia tula i fangali o le mea tonu lava lana na toi te tala i fangali o na tūlanga leo sau noe tai o le tuangai e le se tangata o le a koe o kui o le wafu a le kasi kula e koe lele i valele le la o le nganga tonu lana sa fatino ia toi te tala i fangali ia mal mea leo so kwa leo tau i tau mesina le lua mingupe le lo ia pe o le tūlanga lana lau fionga le Fonotaga ia ai o le umanino le vaenga le lau fionga le tai o le tuanga ia te pole o le a fa pe fo ia mausia vanoa ia fiska le fionga o le va le Turai mai lau fionga te tula ia tua tau tele le fasi silanga lea ia si le fia e lato umalo ia imo mo miti foi o le a fai mo le vale le fa va malo o e ati e ai e le tūle la e se me fa pena tupu. E foi sa tatala noai, te si foi fai miki ngo sau. Ia no te ua tu ati o e se me tupu. Sau ta ua voi ala auli na ua tatala noa ma e ati a. E iai le tangata lea mo e fia fai lato falitali malo te tele o mai iai e vale le mai fafo. No vatu lea la auli la ui atu e le tūlanga o ni lisi fai mo lo tu malo e mawai tu pel tonu. Ai leise malai vaalele. No fai o. Se vanga nana tangata e whale tonu mafau. A wa a olo ina sa ili tupe fai tau miliona ma pilionga. O fea iai. E o il fal tupe. Kasi al sile fal tupe. Ma accountancy iai. E fia vaalele lai Samoa. E fia turisi la iai. Ai fia ia faltari malo. O half full. Ai aluatu e le half full uma ia. Ona le ia lea ma se me tupu. E o mai leia. O le etanga te whapena lai feo i solo. Mo atu ia tia mo fai ileai se a fo i se e lei se faltari malo e fai tau pilion ko ke maa e fai kai e tilo ia tangata e le tūlanga leo lo iai i le inga fatia e Samoa se nami a whapena leo fia e o ngā fo e le tūlai mai e o lo toi malimena mo meo tangata fai miti tūl tau fai miti tai lo fionga minsta si tu me lo fionga minsta o pato se le iam fa sa tatou tala Ala e muri mau maisho tu malo, mātou tele i tāru sanga se malai vālele. O la iei le mātou malai vālele ia opo. A opo so māsau fatu manale nai so solo mai malai vālele. O la iei le mātou malai vālele, wa lewa na iei. Tanun whaavaile atunu. Al mele sau no iei le fionga le li te o le tuangai. O la e maua se mātou tolu se la wafe le tausanga. Mai le se furu mon tupu tausanga talu na lisi le mātou whanua. He leo se miti le angala mato miti na fai. Talo i le tua ina i whatau nu matupu. Ai peo no fai atu. E se umatato fai ngā miti. Al tūlanga nā mol whasau atu. Oi, mea whai malo ko e ta whasau solo teo iai. Whasau solo se mato tau. Se me whapena. ia vali e le au I fionga lo te wā tuangai ngā whina ngalo. ia E ta tia mai se mato mataupu. Hala solo ngā lei se mato lisi ma maua tu per nu. ia A fai fai tupu vi ia le tua. A tau fai o per fai se fatel malo i tu malo. ia malo kai ia wa manatu foi no fo O mea lo fionga le iai i al faltel malo. Ai le si le fia e le hoi le pā. ia le o maua ia o langa la tatu o fenga miti a le fa kali ka kuli poki ri pasi te kula mai la o fionga miska se fa o men sa no ngale o le vanga fa uma kula o fionga la u famtala
e fai foi le kaua isa la e lung pale skinga fai umba ai le ko umar kaua le uri e ko ola ka ko Palemene ka kalo fa kasi nganga o le miska mar kai ka yo le kuang ai e va ve ngola ka lie Yesu e fai ma ni fa ola o umar ma ko fam kalanga fa tai ia o le mako foi nga kalo ia tu la mela o fe nga telefono mo laf ia waftai mo le avanoa la fionga fo ftalai na sina mela titi ale la fionga le ngole wa mai al te fatu mo laf le yo fa sa ngole sa no ngale o masini o le sa o lava ia le tu singale tu sel matoli pot o le masini ai le o le masina ia o le lafo e mo le nga fa ftai alingai committee e malo mtanga ruenga fa rulunga mtanga ruenga de tas tanga ruenga por fa tonu tanga ruenga puna oa fa na tu ma se manga tanga ruenga fa ta inga e mtanga ruenga nga ruenga fa laweng ma atina ss fa ftai fo ile ulenga o mleva lele ya ulenga o fa laweng la ole ma pulenga swa vai ya fala putongo le marsi fa el tise male fa putongo va e meselo ona ngova a Samoa fa lo leo e fa ma o ta mo le committee fa afta yai pulenga ta tas ya mole tato temi o tato filo inga ya male fa taltono ino a auto report fa afta ma lo nga lui ya fa afta formato committee mole nga ruenga ni la tausang se o mai nei time ai lo fionga fo ftalai o te fatuina le lafo na yo fai ona fa ambonia fono au fa tu la fono li pote iva al ne committee afta fa lua ele sui malo mai vasinga numero tasi fa pea ana lo fin numero tasi ia va pea foi sui vai monga numero tasi siri per fa maunia le lafo o e fina ngalo e sa no mali yo e a wese le ai wa manu malo yo ta pala fiona minsta la fiona le fon fitalai tu le mai lo fiona sui sa fatan meta le te musu e ta o le fu sa tu voi ne o te le e se mo e tota mai la fiona fa poi fa mar sui sa fatan no mata lo fiona le mai lo fiona minsta lo fiona fon fitalai o fa tu le la foi na ia fa mauni e fono au ta del malo e fa tuanga o report e iva al committee vai ngo tina ss Palua le fiona minstao, fatanga fainga faiva, minstao se fu maloina, minstao ta longa. Ta tulai mai sui sa fata numero tas. Of sili para fa maunia lafo e fina ngalo esa no mali yoe. Au ese le ai ua manu malo le yoe, malo fa ftai. Sa fulu. Pepa Palemene lua olu tolu, numero iva sutasi, li pote al komitio tu la funtu mau ta to finga palota ta sanga to finga fa vai pepa Palemene lu olu tasi numero 1 suiva mal pepa Palemene lu olu tasi lu olu lua numero suma lua li pote fa ta sanga al pensione al Palemene mo ta sanga fa tupe lu ota siva lu olu mal lu olu tasi se furu pui tasi pepa Palemene lu olu tolu lu olu fa numero tolu, tari al malo il pepa al Palemene lu olu tolu, numero iva sumatasi, pepa al Palemene lu olu tolu, numero selaudi masutasi, li poti al komiti, tu la fontu mau, ta auto finga palota, ta sanga to finga farfavae, pepa al Palemene lu olu tolu, numero selaudi tolu sfulu, li poti fal tau sanga al pensione, al Palemene mo tau sanga fal tupe, lu olu tasi, lu olu lua, sutasi puitasi pepa al Palemene lu olu fa numero fit su fa tari al malo pepa al Palemene lu olu tolu numero selau lima sumatasi tu le mai lo fiona te telefono al comité tu la fontu mau ta to finga palota ta sanga to finga fa vai lo fiona al fon talai o te fa tu le lafo ina ia fa utangia le fono ao li poti lua al komitio tu la fonu tu mau ta upu tau whainga palota ta sanga to finga fa vai
O loo tuina atua ia na sa ililinga, fautuanga mai unga fono. Falua, le whionga sui malu mai vaisinga numero tasi, ngā ngai fo maunga numero lua, faleata numero tasi. Siri prafa maunia lafo e fina ngalo e sa noma le ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. Ta pala o whionga mi stau tupe, mi stau fo leo le whalaptonga. Lau whionga le whangwhitalai, whātu laf, whautangia le whonoa o, tali le malo, whātau whautuanga komiti tu la whontu mau, tau to whinga pālo, te tau sanga ma to whinga whāle whāwai. Halua, el minsta, halua, ia, e sui malu ngā ngai whamaunga, numero lua, minsta o sisio manga. Siri pra whamaunia lafo e whina ngalo e sa noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Suma lua, pepa Palemene rua olu tolu, rua olu wha, numero tasi, ripoti al komiti tupe maua, tupe tutongi, pepa Palemene rua olu lua, rua olu tolu, numero fitu tasi, ripoti whatausanga al whaputu ngā tupe, whamanuianga mo tangata mātutua o Samoa, mo tausanga whatupe rua olu tasi, rua olu lua. Su lua pui tasi, pepa Palemene rua olu tolu, rua olu wha, numero fitu suruono, tali al malo, pepa Palemene rua olu tolu, rua olu wha, numero tasi. Su tolu, pepa Palemene rua olu tolu, rua olu wha, numero lua, ripoti al komitio, tupe maua ma tupe tongi, pepa Palemene rua olu lua, rua olu tolu, numero valu sur valu. Ripoti whatausanga whaputu ngā tupe, mo lumanai manuia o tangata Samoa, mo tausanga whatupe rua olu tasi, rua olu lua. Su tolu pui tasi, pepa Palemene rua olu tolu, rua olu wha, numero fitu fitu, tari al malo pepa Palemene rua olu tolu, rua olu wha, numero lua. Tu le mera whionga te whono o komiti o tupe maua ma tupe tong? Lau whionga i whongwhitalai. O te whaatore lafo, ne i whautangia i whono ao le li poti ale. Komiti o tupe maua ma tupe tongi. Lotu i nā tuaia na sa ili linga, whautuanga, mai unga whono. Whalua, e sui mamalu, whasale anga, numero lua. Siri pila whamaunia lafo, o e whina ngalo e sa noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Tā pālau whionga mi stau tupe? Whionga le whangwhitalai, te whātu laf, whautangia e whonoa o, tali le malo, whātau whautuanga, o li poti e lua, al komiti o tupe maua ma tupe tong. Lua, minstao talonga, pe foi minstao o sisio manga, pe le minstao so ta inga. Siri pola fa mauni le lafo, o e fina ngalo e sa no mane ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. Ia le o mai fa tangia di poti fa, komiti fa pe foi tali tato malo, ia fa tato di poti o la tato talnoina, ia fua mai ia lo temi ua fa tu ua fuafuaina, na ia fua e tatu li poti e wha. Tu le mero whionga, sui malu whaleta numero tolu? Au tai lau whionga le, whionga le whono mo le amanoa. Ia whaisina manatu, li poti e wha au whatati i le laulau a whono. Mua o le li poti e lua le pensione a Palemene. E leo se mtau fōl ne mtau. E taluai ona o lea ua veili si tanga o pensio a nupi fale tanga whainga luenga umal malo ele 100% o le ala o le ana tau ma ua iai se fufuanga pe ona tuina mai fautuanga o taunga si tia le pensione al Palemene o se mea te tau ma tala whengai o lewa fo i ona tuina mai tonu pai inga taluai pe tai e mo mia ni mafuanga te tau siti ai. O tal tonu lau whionga male malo Palemene o tala whea ngai ni vai tau. Pe a fua il tūlanga o le tamau ai. Ia fua i le tūlanga o iai le siti o le nupi whala o whenga luenga ale malo. O le mafuanga male tal tonu ngā sa whaatino le nei fuanga o se fuanga sili o le lei ai mamau au wā i sui e whaipule. O le ala fo ele na ese ia le pensione ale whaipule. O na ele o se ngā luenga e eise fuanga e umi o na eisis.
Tātou umana te lima tausanga. Pau leo le mea currency. E le lope to e sau pele ai. Yala la le si maulunga ai le pensionia na ta o fai pule. Ia pe afu le tele ole. O tanga twenga luenga. Ia o tātou la le wa mai tono le fautuanga. Ale fu wa mai fautuanga tanga su e fo ile na mai fabto mai nusila. Me tau actuary. Tanga tai faia ma vai mo statistician vai fai ngo numela. Just providing a mele la tole justification. Ma fo anga tau si tai le fo la wa mai li poti ale. Ale fo I consultant au mai. Ia malona ngoina le mau tau si ti ale tupe fa popol malo ton. Le sul fitu decimal ton percent. Ele ngata ile o le tau o soifonga. A le meta u ala ofionga. O tau on le ilo le tu la fono. O ngata mai le longa mo le fi sira yo val. O le mesa sin ngia pelu sui. O va nga le o le tu la fono se longa sfuta usanga fto a e taito. Iai pensione. Ya man tu ta to nga ka sia pa inga ia e mai ai. E taun to ftu nai. O le simia. Fto a tala lava lau tupe. Pe a o le lima o to sanga. E ila na is fai pule ia le na o le von tal sanga I va nga ia. E o le mfai ona li a to lima to sanga. O sau tonu fto a tolu valu o to sanga. Ono winga a lefto ali mali mane o to sanga I le vatni. Longo winga ana o manei la upa inga futa sanga. Ile pa inga I lua. Ono winga te fa tali ia mal na tani. Wa fa valu pe fa fitu o to sanga. Se ia o te meli mali mai fto atala tu pele. Ai o tau fto na o te tonu hol fina ngalo sa yele ma lo mai la tontu sia tu la funu le tani. O tele tanga tai sui malu Palemene mai wa ma tua. A leo tātou wa ai, tele foi sui o mai tala vau. Ala le tau ftu na yele tu la funu lea. Ai mea talang alanga tau. O lea o fa lua tolu ripoti wa mai Palemene. O le tali mai fo el malo. Ia se tanga ia. Tanga ia. O fionga tamai tai Palemene ma le kabinet. Ia o lava na tanga ia. Lo tal tonu ia ai o tau na tu. Fai sto fo fanga ia. I tata pension. Ma ia lo fionga sui malo. I tura mai lo fionga tamai tai Palemene. Le tali na te sau no mai ai. O tato malo talwai. Le ftua e sau no mai fenga malo ne ai tati mai. Ia. E manino. Ta lo mai na pa volta no. Ia. Man tu ho le li pote lua fi lo tasi lo le tal no. Ia o mai tu sang mo ia ela faina fa tai. Ona o mai le ile pensione ta matua. Ia tal tonu la fiong ana matal tol su tala fi su to sang taluai. Le o le lo se lau. Ia o ta hunto e tanga ia I ta to malo. I si tanga tal fe ngai. Ile nga ia tu luma. Ia fu ia e fu le na tal no tu ai fu tau soi fu nga wa le wa sa fu mun tu pasene inflation ne pa uma na leiva pasene pe. Ia la ma voluma. E tau na tu na I mo le nga I luma. A fa tai al nei me tau sa o le fu e tatou wala tala le fai tanga tamatu o le tu te vai na lo se lau le mai pe. E to fu e o to ia fai fu e va. Tala fu to vai. No fu fale mai. E lo se lau la. Ova tu lunga ma lo se lau fa mundianga na ia te to. Ai tau on to tanga ia. Foi le malo. Ile anga iluma. Ia pe tau mo tala fe ngai ona to e mo si tanga. Ia mo na ia tatu tangata matua. Al me lava le sa wai pe tai lima tau sanga pe tai tolu ma. Si tai. Le o ile tolu sur fa miliona. Ile tau sanga al tupe le alo keitanga I tu anga il mele. Ia fe ia fina ngalo ia ia tangata mamai. Le fo fai nel palo ta New Zealand. Te tang fai le tu na ile retirement age. Tau sanga retire tangata. O le von tatu o mai le lima. Ele tau nto e tanga ia e ole te tu atu lunga le ngos pe ya. Ana ole wa anga e foi luma le soi fuanga.
o matutua tangata. Mai o le reflection, o le mele, o le atangia i, se atu nufo i alualu iluma lon te mawainga mono tūlanga. O tala tonu, ia e whire te nai fo i wala tele tangata whaingaluenga. Ia whie mana o whenei tangata vai talala tonu pi wha lima. Alo tala tonunga. E mwhaifon tato whatala noina lem ta upu tangata whaingaluenga. Awa atu i runga le ono sfulu le retirement age. Ono fe la tai le ma le retirement benefit. Fo le ono lima. Pengisongi waka ka makua. Ai pengisongi ngai le tai ngai le lima. Ia ke fiu fa akali sfuka usanga le moala pengisongi ngai so swangi atoi. Ai o se manatu fa manatu. Ai ma fai fona avele option tangata ai. Ai fina ngala tala la pensione la nupi fa lima. Ia ele se fain a tangata la vai o le fina ngala le ono sfulu. O lava le malos. Ia, se tūlanga le leile tanga i heile. I le vai. Ano o mai le i le tūla le ripoti le nupi wha. Te le matati ana au sia le nupi wha le tau sanga whatupe. Lua tasi lua au sia le tasi piliona net assets. O se matati a mawa etele. Ngā lulu e ai o le au whai ngā luenga, ia mai la tau fo in whafoina nupi whai le tei. Le ngā tei lea o le tei mitone lea na atua 5 sul tau sanga, whausia e fo i mat whale i sala whai, nupi whai. Ia o te lea ati na e mo le tato motu tele i sala whai. Ai o le mea lea fia ngā i esa u whamtalanga lau whiunga i le whamtalai e mese le whiunga le i minsta. E te tau anto e tangtanga e le tūlanga le ua o iei nei. O na o le sau ele o le tūla fono le iei nei le pōa taruai. O lea sa iai lava le taitai fono o le whaila tusio tupe o le CEO of Finance. Lea iei li poti lea. E lau tatonunga malau tua lalo. Lau whionga le mista ma le tatou. E tau ona toi whafo i iai ia le taitai fono i lalo le. Le fiso tupi. O le atanga ia le board le lau fiong. E manino a taru sautu la fono le nupi wha. O le teitai fono o le whailau tusi o tupi. E tau nei se sui o tangata whenga luenga malo. Le ate na iei le whailau le steni o le pisa a. E tau nei se sui o lau whai pisinisi. E tau nei se sui o lau employers. Tangata le tele tangata whenga lea e whailau whenga luenga ina tangata. Mea lava le sa sau e nupi wha. Sa tau la le MPI, on tanga i le fifiringa o le komiti le amesa komiti le nupi wha. Ta tau te le whatawanga vale sui o iai. Ai, e tal tonu, o lato o le komiti wha afoe na sawai mai ele amatanga, tanu wha vai le fitu lua nupi wha. E na sawa si o maile. Ina ua tula i maile tūlanga le tūla fono. Sa whaelo manatu tūla fono. E mo i e tūla fono le MPI. Aranga i le tūla fono le Principal Act al nupi wha. Ia pita i ane. O lea whaina mai alfa utuanga lo i sili teimi. A whai e mo i te manatua le le. E te taua one i tonu le sui o le lo i sili. O le sui o le Ministry of Finance. I le komiti lea. A whai e o le pule o e lalo le kapeneta filfili e te fono. A te taua ona iai e se sui o le official lo i sili ma se sui o le ntanga luenga tupi. I se tono le vanga le. Ina ia whai ti tiai pe o mea o tula i mai le teminei. Ia ona astua lalo nai lau whionga le mista. Ia nga o mea umani ia o mea tātou te lio li o mpui pui ai. Ia ala ale o sa au whamtalanga isi mtanga luenga. O mea moli whaftaile tamai tai pule male official ACC. Haftai te longa luenga mesel whatawina o aseta i e tono o le talfa tupelea. Aseta lea so o atu male ACC. Sa whai e fo ia so vai inga talu ai tono Palemene ni. I lo ua tal tonunga whatangata. A ini whanua tono le taulanga. O toi tau whatau esi. Tau ana aven mo le malo. A nga whatia le malo, whaatau le malo. Toi whafo i mai aseta i lalo tangata lau tele. Male malo. Ia, manu e tele tanga, whaftai. Alo, tau noa e lau whionga su malu. Ia whaftai fo i molo sao, tau a mole. Li poti fo ia lewa e ngal tatu malo.
Ia, lau whionga. Ia, lau whionga sui te tai. Ia, lau whionga whangwhitalai. Tai mo le avanoa e matau atu la tu mi fista tu taimi le so. Ia, e launa wina foi isi am tau ku peo sau no ai to to am vai atu nei. Tu langa tato nupi fa. Pensiona o tangata matua. E tau hoi o na sisila malo i lo lea tai tununga. E le toi si i lunga o whaamanuanga mo nei tangata matua. Mo le tunu. Tu peo lo maua e la to pension. E wha peo fo isi whaamanuanga lau tele i ei mo meo whio inga fo le wa isu wa ima. E wha peo fo i mo meo whala au. Whala au ma meo waila au mo la tau o matua. Ia wa afia e mo ngasi tu mau ya manisi foi mena mianga fa pena ia pe foi manisi fa manuanga fa pop ia mo la tona te tonu ta hotele ia la to foi la to foi sao i se telo nisi me fai ta to tunu ia fa pe foi te mama tina ma tu e so so ni ia inga lo lima vai ia so so ni foi tau singa la to ia ma la to foi se le ni pe ona tu ina tu yai o le tatu nupi fa e le to e tele sautala e fai le nupi fa pa o al mele o te vai tu li poti li poti al komiti mantani al malo o mo meo business i voi po compagnia investi en nupi fa investments en nupi fa uno li sina mai compagnia e pe o fai ten malo i mul fanua e au le computer services, e au le tātou submarine cable, e au tonu e manisi foi company, au le siri rau whionga le minsta, e au polasi tūlanga tūlai mai investments i anu pi whāua le la vai, o lau wha penānu tantano foi lau whai sauwhanga, wa tu pene i lau whai sauwhanga, nā tō i alo ngā lulue, ia, ma tongi sauwhanga i nu pi whā, ia au le fai unga fai a tatou po ia atasi mo le malo o lo investi tono business fa penei awai ele ase fai sa fanga le nau ina ia mo se return on investment our returns investment ia le foi 4% maua e tauranga tasi po dividends e pe ia le mafuanga le o ia se fasili e tatou investments ia lupi fa sau noa ia le sui o whaleata pēna vai atu nei tūlanga tofi ia whapena foi se langona i tūlanga o tofi o lo whapenana i tono tātou nupi whā ma tūlanga lo tala noa i foi telo le atu nuu i meo tūla i mai tātou nupi whā o le pensiona a whaipuli ia tūlanga le sa wai i aso samwhaiana tala na umala pa inga mua e le taimi no ul fale me mota pe tai ia pe na o na tala i tua ia pensiona le pa inga na no sa wai pe ia na o tai ale tua ngai ma le simi sta to tas iri tala i tua la pension ai tala u ba i tua pensiona is fai pule o hoi ia u ia sa i fa sele ni na in tala foi tua ia na fatula i baila i o le whainga fōle, tau te o mai e tau mai le so. La lai moa ia inga i o tāwhi o whinga o Seleni. Ina i eise Seleni e tua i e whaipule. Pāle toi whaipule. E pe o sana ia lea retirement benefit. E tua iai. Na le walau a ta oto whautuanga ma tūlanga pēne i o lo whautua mai si. Si il pasene. A leo te mātau atu. E pei o le scheme la tātou whaipule. E leo tū whatasia ma mo sao whanga ho ia ni tangata whainga luenga. O na winga o na si ile pasene a lau whai sao whanga i le valu pasene pe fia le masani tutongi tau sangta itasi. E le au fia i tātou whaipule. E sa tātou scheme. E pei fōlinga ma tātou scheme. E fōfua po whel whai tupele te uei tupele ala scheme. Ia vai a 5% tau sanga mo mai. Ia na tau whapenale o tau vai mo nai whaipule. Ia tonu pe sila ia le malo. Ma ia mese tātou whaipule. Pe whai an toi tu whatasi
tātou skim. Ma le skim lea tangata whainga ruenga, tātou whai sauwhanga. A si i le 1% o le dividend o tausanga tangata whai sauwhanga. Ia la vea toi mtātou 1% na. Me le iai, e le la vea tātou 1%. Ia pe 10% foi pe fia dividend ne tongi tausanga taitas. Nā se manatu mas fautuanga, si la ne iai. Le mwhai on whai. Ina ia maua sa tō foi wha manuanga lea. I tūlanga ia e whaftai lau whio fo te lai o noa. Whaftai, ma lo sa noe lau whionga. Si tai. Ia, tula bai sui vai maun matas. Tai mule manoi lau whionga le whumtalai. Ano le tāua whai o ripoti a komiti o pen mota e mole le ngang whaftai. E watu asia nganga le pen mau whai nafi lau whionga i le komiti le au tula whono tū mau. Ia mau a whai le lato le pensione ia suruiva lo fulu futas. Ia pio lena watu e whai, ele o saini whai. Le nganga sa watu e nafi le manatu le nei. E te tau na mana ia, malo ia, mea mai tono le Palemene le nei. Pien sau noa whai a mese o le taitai whono o le sui whongwhetalai. O le pōlenga nā ne sui, o mea e tauna a mai tono le maotan nei e whapena e tauna i ai suafa ma mafuaanga o le saini, ona a mai alo ia le nanga o mea a mai tono i nei e tā ua suina, i alu aso sau aso, o le tala noa lai o pūl suafa i leo saini, o le anu mafuaanga. Pien me muale nae a watu ai whanonoanga i le fo toi a mai le poti lea. E fo i sui e o saini le komiti, o le ale mafuaanga tauna whailoi sina mea la i titia le poti. Ai ui lea, ia na ole i whautuanga. O le tūlanga i le tatalo mo tiro tato pensione ia, whaftai telea, matua e langolangoina e le nei sui usfono. Ia mau fo i tūlanga o lo iai tato pensione ia, leo tato a tusa fo i malau whainga luenga le malo ia o tato o tai o le atunu, ia pe mo ia e sui e le tūlafono. Ia o tato wai whaia tūlafono e le whape whaiatu no o tato paia inga, ai e ina ia mawhai ia o na si itia whamanianga e maua e tai. Tulo wan maotale nei e o fwoi tato tutongi, e au ngata ale sui usfono o nei, e tele o isi e pe i talangona o le ao le malo whapena, e o atu roma tātou o le Palemene ma, tai o le atunu. Ia e sili e tutongi o au whainga luenga, whainga le malo se tulo, e pe o le anganga le nae, moli le anganga whaftai i le komiti, ia ua whea le tūlanga i le tūlanga le si itia o tātou pensioni, o le si o tūlanga o le tūlanga whaina le 5% le savings, ia le nupi whaa, ia watu fo te talo i le whionga le ministama le komiti, i ona o lena e whaalua na tala pen tato in taito ai nei o tato whamonianga le awelo alwa, fia sata in taito, ia lau mbaua lau 5 afe, pe 2 afe, ia tala, whalawela, na le lua le taimi ia tala i tono le financial ia peo te talo ale nei sui, ia pe le mawhai ona tu sau noa pea, alu atu awa mbaua sau afe tala, ia sau tua, ia langa o le mea napi whapea nai, o nei mea nai tua ia nei whaipule. Tūlanga i le whautuanga na ia whai wili, ia pe tau au ngatale, sui usfono i le tūlanga le o i whai wili, pe o leu tala noa i le oti. A le mana o le nau sui e tato umi tato whiola, pe o leo mai whautuanga lona lua le na i tato whaipule. E o i whai wili po ai o e wili ai, ia pe o le nganga na pe o le la whautua mai e le komiti, le mea patino ai e tangata ia, whatua whai ala tau wili, whakaro la kaokia. Pio le nganga le na au le pio la fa malusia mai faile wili o le ia ta tauna ta ita ia e fa pena pe wili lo tolua pe wili la ta fa na fa pena ia ai o le me patino ana al sus fono tuina tu le komiti o tupe moli le nganga fa tai le tulanga i pensione na ta tu tangata matua o le tulanga lo maua ia le oposeli lo langolangoina le fautuanga ina ia ngalulu e iPhone fa vai le ngata la o tatou tamama tina matutua le a watu i fafo. Ai le o po fose lilo i o tatou tamama tina matutua le e maua i whamanianga i atunu mamau. O le foi o mai i o le ai maua na e o ala toi e se sila na vaenga e foi o toi foi mai mau i nei e a pe atu i na me o lai i nei o tatou tangata i ele o mauni sitsen i a le foi maua o le foi in taito ana o tatou tamai e o mai. I sinei ia lua se lau le masina,
Ia pēla o le anganga nai langolango ina i fautuanga na ia ngālu lua i pule nuu ma whanu whawai. O ai ia se tamali i o lea ai tu malo ia longo le ofisa ina i mawhai. Ia mwhaatasi fo i mai o mali liu. O le sisi ia le watu le fautuanga i tangata mali liu. O na o le tūlanga lau whianga le whangstala i pe in taitoa na o e lo whaia lato ACC. A o e lai mali liu lungo le vaatu lo pe mali liu le sami. O te whamaru tuar sui ele i o tato tanuanga li poti le ACC. Na alfa tato li poti e talo ino nei. ACC o lesi tato li poti na e so oi. Ia whamaru tu advanced tele vai bonga ia lea. Ia pauna le anganga whaftai, mori le anganga whaftai lango ina ia li poti o tu mai tonu mota. Alo. No whaftai sa no suma malu. Ia le whaua whaalia lo finangalo. Ia malo whaftai. Ia, tanu ai o tātou taunu tātou te manawa, o manatu fo ia o le fu whau mai sau noanga sui mamalu, Palemene, ia tātou tau si ele aso taiao, ia o na whau wele o tātou lipoti i te whono, ia whapea fo le whionga ni minsta, aua whamalous whono nei aso, pa ia o tātou Palemene, ia o le tātou taunu mai tātou te manawa, o tau foi o na whais tātou malolonga, tātou tau si ele lofo le tua, e so taiao, wha malolo on sa i nei aso. Tātou te rei tolpo, tātou sangatu sus whono, wasingano mano tasi, sa o nies tātou te talo, wha iwal tātou whono. Tātou te talo. E matautia, e sili ese lava oe le atua. O le atua o manuia, o le atua o sapaota, o le atua o Aperama, o le atua o lo whaavai ai le nei atu nuu o Samoa. Ua i unga luenga ma whaiva o lau Palemene le atuai. Mātou afe atu se o mātou whaafetai alo uanga ni lei. Whaafetai lau puipuinga i le nei vai aso. Ua toe o se anga o na mae a lea o a mātou Fonotaga. Le atua whaafetai. Whaafetai lo ua lofa ma lo uanga ni lei. O le a mātou sa auni mātou te taape i le nei fo i aso. Le atuai, pui yala oe, i la mātou foia tu le atuai. Au le manuia ma le file mua oe le atua lo mātou tama. Le alofa sili ese o Yesu Keriso. I le male mafutanga mafanafana malou lava nganga pa ia. Ia ilunga o le nei Palemene. Ia ilunga o Samoa. Ia ilunga o le au Kerisiano i le lalolangi atoa. E a mata atu nei o lava i le whaavavau lava. Amene. Alo, whaftai. O te whasiratu a tolponeta o manga whono au whetu la whono, se awile tu la iwa tos fulu i la whono a tai au.